Den 33 Hektar großen Dreieck, op den de neuen Terminal soll gebaut gin, leiit verkehrstechnisch ideal, weil nief der Autobahn an dem Eisenbahnstria schlägt. So as se séier vun der Stroos op der Schiene an ëmgedreht, wenn am Fall vun enger intermodeller Plattform jo ideal ass. Leider ass den Dreieck gonnet verkehrstechnisch erschloss, so dat se Strosserese huet misse gebaut gin, fir iwwerhaupt emmal do hinzukommen. Ihr die Definitivbrick fir iwwer Diedlinger Eisenbahnstreck kon gebaut gin, a fir dem Chantier en Achse fir Kamion an aner Gefierer ze ginn, huet missen eng provisorisch Brick opgeriecht gin. Dës Brick aus dem Genie Militär ass vun de Pont et Chaussee gelenkt gin, an ass an engem Weekend mat engem grosse Kran iwwer Gleiser gehange gin. Am Vierfeld si Betons kuléieren, op all Seit vun de Schienen opgeriecht gin, an den Tablet ass niewente Gleiser aus verschiedene Moduler wéi e Mekano ze Summe gebaut gin. Uschlesend ass den Tablet aus Stohl drop gesat gin. Während dems den Tablet Kran iwwer de Schienen hung, ass natilech keen Zug drënner gefuer. Dei provisorisch Brick huet ass während iwwer engem Joer gut Denkster gelecht. Parallel dozo ass och nach vu Süden hier eng bestehen Stroos verbreet a verlängert gin, fir den zweiten Achse a Richtung Süden ze kreieren. Wéi du den zweiten Achse an noch die Definitivbrick fertig waren, konnt die provisorisch Briggerem aufgebaut gin, as sie war pratt fir op enger aner Platz hier Denkster ze lechten.